Okey, inilah cara untuk transfer e-recharge. Jadi ada dua cara, satu pakai app OneZap putih ni, satu lagi pakai browser OneSys. Kalau pakai OneZap, kita tekan dekat top up e-recharge, tekan e-recharge transfer, isikan nombor telefon direct Jadi sebelum transfer dia akan confirmkan nama dealer yang kita nak transfer. Okey, kalau pakai OneZap kena isi nombor direct. Kalau pakai OneSys, tekan dekat dealer kits, tekan dekat e-recharge, transfer e-recharge. Yang ni kita isikan dealer ID. Lepas tekan, dia akan keluar detail dealer yang sama, barulah kita transfer e-recharge. Isikan jumlah yang kita nak transfer.